uthi Davide bekukhona la bengaya khona kepha wakhetha uyendlini kaJehova. Haleluya, amen. Bazalwane, ungena kwakho la nokuphuma kwakho kufuna kungafani. Jesus, uma ufike ugula la kuse garage, yiphi na yiphi imoto ifuna iphume iphilile namuhla. Amen. Mara kuphezulu kwakho uthi wena uphuma nje or uphuma iphilile. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Uthi lo munye mina mamfundisa ngikhona ikuthandaza. Maria tell 60 minutes akhuluma phele wonke. So ukuthi ngakhona ukukhuluma naNkulunkulu mos. Ngoba uNkulunkulu lethu ukhuluma naye uyacommunicate naye. Siyacela nje kuye kuphela nya. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bazalwane sisenkonzweni emthandazo. Angisiye MC. Amen. MC usiye. Amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Siyakukhuleko number 2. Docela Mari Makhanya after worshiping song. Asikhulekele.